mesti dipotong deui. Iya gocengnya uang kami. Eta Gawe na habis terus bayar orang kopi tadi bare, dahar tadi bare. Kalau sembahyang awak, iya kuari. Kepala lu guru bayar. Ada deh, turun aduh, lalu tanya, hayang dahar. Bos tahu kan dia bayar tekanan dia, hayang dahar ini. Aduh, mau pincan nih, ayo balik bayar. Kalau lu sawak dia malah dah. Jadi saya neng, orang mana neng? Orang bumi. Oh bumi, di mana buminya? Iya dia bumi. Ay gadis sama tuan bae di dia. Tiluan kadik eta lajeng weta dengan mah. Ya, ampuran. Minta nomor WA anak kami. Gaduh A. Dari Jakarta ke Samarinda. Cakep. Pulang pergi naik perahu. Cakep. Kalau Neng belum ada yang punya, boleh aku minta nomor kamu? Enggak boleh. Kan kunaon? Kedua ka Bogor. Enggak. Terus. Kan kamu boleh ya. Atuh. Jauh. Duka. Orang mana? Penyaho pokok. Maaf. Sanap. Kumaha ieu tadi gawe? Kelaka. Ayah di Bos, bos lah. Allahu Akbar. Atuh ngaca mau daekeun. Aku kaca aja. Lain bawakan ku bos kaca naik. Nu gawe kieu mah. Angges gawe angges ku kami tuh. Mana? Itulah beres Ieu mah mau daekeun ke sorangan mah gaji ge teu boga. Harap bae pelet ya. Gawe anda bawakan lah. Nah, tuh naik kasbon lah. Naik kumaha gaweana gitu endah lah. Gaweana ge. Gawe karek ge. Anda tujuan gawe jadi dia. Kumaha kasbon? Mau di beda burung aja. Moal. Aku bos kasbon ini mah. Gajian burung 10.000 balik ya. Potong ban 5.000. Ya. Ada pendidikan Angis dia pendidikan pun dibayar teh 10.000 tah. 5.000 tah. itu dah. Iya tah tadi kaberangan dipotong 5.000 nya. Oh siap. Jadi suke ulah berang-berang mesti dipotong deui. Iya gocengnya uang kami. Eta